Bandas. Celani ke usiconfuse. Celani decide. Ndinesicelo bethuna ngicela nidecide ba kahle kahle nifuna ntoni. Ufumana umntana abantu okuphashkhwayayo. Akuphashkhwaya, akuphehluzelisi. Akuphehluzelisi. Ucomplain uthi, hayi ngeke kaloku azondenza i-porn star. Abe ndiphehluzelisa mntakaba, ucaba uzayigqiba. Nina futhi. Umntana abantu xa izawuphinde futhi akujongise nje phezulu abethe izinto uthi uyabhora. Ayibethe ibende akubethe nge-long round ye-1 hour. Ucomplain futhi kwawena. Yile nto xa nixabana abanye abantu xa senihlukana uthi buyisa umsobho wam, buyisa umsobho wam. Buyisa umsobho wam. Ngeke kunini ungidla. Ayibo, ngubani kanti umuntu ebebhenefitha kule nto? Ngumfana yedwa wena ukhange u-enjoye. Khange u-enjoye ne? Busenzela yena. Yintoni le nto cabanga xa uhlukana nomntu uzoba lezo zinto zoba ngeke sewungilele kangaka wangilala. Nguye yedwa nebesiva ubumnandi kule nto. Xa iphinda futhi ethatha ixesha elifutshane umntana abantu nibabiza ngo-2 minutes noodles. Decide guys. Decide. Decide uba nifuna ntoni kakuhle kakuhle. Hayi, inkulu kakhulu. Izifika la entanyeni. Ifika la ingathi uzayihlanza. Leni the way inkulu ngakhona uyayibona ukuthi shifta nesibeletho. Hey, incane le, incane. Ngathi iphelele emathangeni. Lena incane le tswibinki lena, le pincilili lena incane ngathi yi-shrimp. Nifuna ntoni? Ndisathetha namantombazana ngoku. Decide. Sanusenza odamtiriri ngoku. Caba mntu abantu awusiphehluzeliza ngoba nina anikaqiniseki uba nifuna ntoni. Decide. Decide. Ndize kuni ke ngoku. Buddhas. Hayi, bendihleli nomnye ubhuti ku-live wam ku-TikTok esithi, hayi guys, yabona babona esishwaba ntwana. Ababona esishwaba yonke ithe zhu yaya phambili mntanam. Ilapha ithi thatha. Ayikhangeli leyo, ayikhangeli tu. Ithe hetshe ngale ndlela oyifuna ngayo. Uva omnye esithi, hayi marasibali, baba, yilenda. Hayi yilenda, ufike ngathi ugubha imayini mfanami, ingathi uyi-mine worker baba. You go deeper. Njengoba no-Mr. Go Deep ehlala esithi, can I go deeper? Mfethu, uyabona laba abayidudla laba abanama-hips. Uyayicinga mfethu. Uyicinge. Ifihlile la phakathi kwamathanga. Ifihlile la ema-hips. Nifunani? Thethani, nifuna ntoni? Yabo idudla mfethu, awukhona ukufikelela ngoba uthi uqeda ukungena nje uzingathi amafutha uzwe nje ingathi ushaya ebondeni zisuka nje. And mawuthi uyayibheka lento yakho ayikho even halfway. Nifunani? Uba singaya ngani guys, singaba all in one. It's either you're not thick enough, you're not skinny enough, you're not dark enough, you're not short enough, you're not tall enough. You will never be enough. One of the reasons that we have to learn as people to be content and be comfortable in our own skins, because uzogqibela unama multi what's this word? Unama disorder. Unama multi-character. Because you want to grasp
everything that is expected out there. How possible is that? Uvumuntu esithi alo mntana ngimthola izolo ake ngisemoshari sibale awumntana yakhenya loya for sure uyazi ukuthi amazenke yami ayingakhi namapali akhenya lo mntana ya uthola ibhedi angithi nibabiza ngamabhedi thola ibhedi ke mawuthola ibhedi sibale lo mntana yakudala ezibona leyana hey ayiwani ithini body count yakhe yambona lo ntshayi dala bemfikela kudala netwazi imvula yambona yakuthi hayi lo asumuntu ongingalasta naye lo yawo lo muntu nje uma ufuna ifun uthashadwe kubani yena ngoba usaba ukuthi uzothi uyabhora makaza nazo zonke still awumfuni nifunani yiyo nje mina kuphela into engifuna uunderstand nifunani maybe nje mangake ningitshele kahle ukuthi what is it that you prefer and again umuntu makakubuza ukuthi ufunani mfethu mina ngeke ngikhona ukunavigate ukuthi ube yini ba uwe and then mangiba yimi futhi still uyangijaja mfethu yabo hayi mina icherry ngenama silver stripes ayangikhenya lama silver stripes lo mntana yambona ukuthi kudala ezibona lo lama mina ngifuna icherry epakile bo isitufuza mina ngifuna icherry enenduna enkulu mara lo mntana nama cellulites ungayibona pho induno engena cellulite mina ngikhuluma ngendunu yamampela okay angijudge don't come for me but I'm saying if you want fats there'll be a bit of that those a bit of cellulites. Yes, we go to gym, yes we do what, but you cannot have a thick woman without a bit of showing that she's thick, a bit of cellulite, a bit of stretch marks. Hi guys, niyasihlukumeza guys. Umuntu nje akasho yena ukuthi uthandani, nami ngisho ukuthi ngithandani, masingazwani and then we part ways. Mina ntwana ngiyithanda mayinoboya. Mina ntwana ngiyithanda mayibold. So sho ukuthi manje sefanele manje sihambe sinama German cut so that so qualifier everywhere. Kwelinye side ushaye yabo ichiscope, kwelinye side unenwele unemohawk nyana une German cut. Nifunani? Omunye wangitshela ukuthi mina Silindile, I really can't keep on seeing you because iphashkwanashi yakho ikhekhe lakho lincane manje ngifika ngathi mina ngiphashkwa umntwana iwesi ngapha ayishave nokuyishave. Kwenja ufunani? Ufuna istructure wena or ufuna ifeeling? Guys, can you try? Fuck, what did I just say? But yeah. Niyasidomorozisa straight.